namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel I don't know force that ke la jibe the caterpillar man for no ngata ke ngolinka na binimanga the president, then from there ta ke tlhela ka swontolovelo mgagashi ke ngolinka na ku kwan fonyonyo, and then emakumi ta ke hetela hi mlandra. So no hlamala mina hi video clip yo karhi ya mina phone wona yi kha yi share-sheriwa loko se ni ya nghena ka page ra yena ni fanele kuma ku hey mhaka leyi impela i ntiyiso man na yena i yi postini ku ndleka yini Master T mhaka leyi a hi pfula hinkwenu ni vona ku ndleka yini kahle yi GB the caterpillar man of Ola xizondi xa Benny Mayengani. So okay, now that this video vele ngivona mina fo lo tsake ngopfu ku le ku dweni ka fish tsake ngopfu i le ku enjeni ka risimu ra president Mayengani munhu loyi a n'wi zondaku swinene impela swilo swa social media swi nga hi bayizisa man ku ndleka yini kwala tlhayimbelela mi twa this section i yimbelerile yi tlhe yi twalanyana voice yena kha khome na fish kwalaha okay Come on. Okay. So video leyi hela lama kuma swona ku yi teke hi munhu wo karhi so ni twa na ku like video leyi kahle it's munhu a yi lava ku expose wa man of war, then somehow yi fika yi tirhisa yena emotional intelligence yi vheta yi hatla yi posta before yi phosla kunene video loko yi teke hi munhu wo karhi a nga teki video ina phone ya yona stuff like that so ku vula ka Mayengani xi kha xi ku mga ma ehleketa yeah swi vheta swi ndzi risimu leriwa loko ivi ni ri apply ka man of war ku hayi yi te ya jikajika ya hala yi fika yi tlhe yi twa Mayengani ivi se yi nga ha koti no tumbela manjheni va yi expose kunene but kokona ni tlhe yi posta so it's not really that bad yi nga kota ku tlhe yi swi justify as stuff like that and a swi ngo sungula me swi ni confuse nyama a yi sungula yi tsaka ku na post yin'wana a yi endlini lani na ku mi lavela yona leyi tlhe yi vekela risimu ra Mayengani mhano maybe era mara sweswi ha kota ku confirma ku a ku nga ri era dayideng ka post leyi mana post leyi la yi fika yi tsala ku no ti phamela ni phameriwa a yi vekele risimu ra Mayengani la a no maybe i era ta humela ti-era a ni nyike benefit of a doubt nkarhi lowu twanana as you can see so a ni nyike benefit of a doubt ku ti-era ta humela but swi tliya ku nga ri era because la se yi tlhe yi ya expose kunene la yi kha yi yingisa risimu ra Mayengani yi tlhe yi tsala ku ni happy yi tsake yi tele hi ntsako ayi hayi mdali vhele khe hi vuya ka section ya Gagashi na kokwana Chauke of it nghena without any waste of time so ku nghena comment yo karhi le a yi hlaya ku Gagashi unfortunately live minkarhi yin'wana a yi synchronized na ti-comments mi kuma ku a ni koti ku yiva comment ya kona but ku nghene comment le a yi hlaya ku Gagashi la khuluma phela vulavula phela hala kobvo kasimilo la yena kokwana Chauke ni ntweni ka ni ku ni lwa na kokwana Chauke mi i ta lwa na kokwana Chauke hi ri na ti-raptor na vona vana ya vo raptor na mina na vo vana swa vo swilo na mina swa leswi ni ta lwa layi ni ya lwa na vona ku lwa yini ku a ni va kombeli nchumu na va ni kombeli nchumu se hi ta va kha hi lwa layi na kokwana Chauke hi wehe hi lwisaka mani lwi na kokwana Chauke va ndla leswi va swi ndla va borha mati a ni borhi mati me
va xavisa byala kolomu va ni xavisa byala ni tirha byaleni so hi ta lwela yini ku va na rap ta vona va na ti-BM ta vona na mina ti-BM ta mina vutomi byo se hi ta lwela yini mina ngo ku nghenelela swilo swa vanhu lava nga ku busy swa vutomi we king nga ri ku busy nchumu that's why i tivona ku vanhu va lwa i tiva tinyimpi ta South Africa leyi hinkwayo i ni twi kwalani ka loko ni lwa na munhu na loko na mehe i to vaviseka ku mehe phela na energy hinkwayo loya energy ni yi tele ngopfu la hi le kaya yoho nyimpini yi tolovele ngopfu swi swa mehe sweswo na nyi swona hayi ke swi le ku twala a swa ku tse health competition hi nga swi vula tani ku hayi competition ya gagaxi na kwancaku hi health a ko va nyimpi ni it's a health one hi ngo vheta hi tlula hi ka another section here so why a ti vitana the big boss vhele a swi tiva swi dumini sweswo hi ku na yena ti vitana big boss kokwani fonyo na xihala xi ti vitana king swi komi na ku laha ti le ku competeni ku i manga na power so a hi twini ku the main reason behind a swi vula leswi hi yini. My name is Gajala Maswiri Lamaningi. I'm the biggest boss in the game. Maritwela Mayaguri, I'm the biggest boss in the game. Una la baba seka ku Maritwela manse. E boss wa yi. Mikini na ngwa sinju Marito nsena nje. Aku itinga e boss. E boss wa yi no. Nai. E boss wa yi ku. Abo. After winning, you create who you wanna be. You create who you wanna be. Because I've already indicated when I look at when hi, my name is Gajala Maswiri Lamaningi, the smallest what they call boss in the game. Then enemy kuma comfort. I can't do that. If you can't run, I can't. You must just forget about it. I'm not focusing on that. I will always talk positive with them. I will be very positive with them. Because one positioning, one hey, she poor salisha, hey, salary what tira, look, why I'm not seeking tiro, loco, you have all lunch on my police. I wish to look who's not seeking Makai. Sometimes I wish to go because they couldn't want to call and go in Magantrol. English TV, Jamu. Umbe him a cat matala. Ni low capture system. You never know them serving. So you must just humble yourself. And I will tell you umela kuptongi. And go feel like a point you could bela one maboko ma bail. And then utomi jama. I'm not perfect. God, I'm a sinner who's gonna sin again and again. And I'm kashe so and na controller so I know nta joa. I think section it big boss is necessary a big boss all the time and they like yeah so swi fika swi endle na ku na clashing yana between yena na kokwana fonyo yo ku na share I king swi fika ku va ku na the competition that nga kona swo ku na swa influencer swo I mani boss I mani king I think na swa ngenela nyana to some extent and stuff like that. And then very we have some great news. Comment Master T, were you aware? Were you aware and stuff like that? Because Simrae na similar to no doma July na Katara to no rebellion mat se what tawla man good doma rogaring African get views and if I check life I come say releka 1 million views so good for okay. Folks say calling on reserve 2000 maybe woman last week or something but I got to congratulate to him one of the greatest songs it's more like say winning song last section she section na welila man na welila Carlson Canada waenga home wajope misebo itaba bona mwana yeah wajope misebo itaba bona benye abo jibe de katapela menofu wamthaba mthobo ya kangwe
Ashibini swinene. Hayi nga vula tani ku congratulations to him. Swi kahle swinene. Okay, a ku ni le jala ni twini ku mona nhwendo ve ri xihlamariso surprise on TikTok loko ni ri tiva risimu leri ne ni ri tive through this lady ku lalandisa, I'm not going to lie, xi ri promoting naswona, so I also acknowledge her. Xi ri pushing, I acknowledge it. Hey, okay, all right. Loko mi nge subscribe, ta kombela mi klika subscribe. Vavanuna and then mi nyika chance tip yo hetelela. Ingaku na swin'wana leswi mi nga twisiseki. Loko n'wansati a za ku a wu type ya mina a nga vuli tilukse. O vula ku o mali yo n'wi nyika, vavasati va ha ti type hambi ta yi ri xigorilani loko ku ri ku i ri na mali yi type ya vona. Se wasati a za ku a wu type ya mina huma ka munhu waloyo. Huma ka munhu waloyo mhaka loko wo fostela i ta xi hakela u ze ku yo. Hey, give me a chance, I'll prove it to you, blah blah. If I still am going to type ya bona na. If I still okay, o mesa mal. Phela loko u zama ku ngiconvince ndlela le, ibusi yakusayina ka contract yo. Me mali ni ta ku nyika. Am karhala ku phutisiwa. Futhi n'wansati loko ku mitlele, loko n'wansati o ku mi phuvini, i ta phunta u ze u heta. Na u ta xi hakela u ze ya nghena hansi boy. I made to women yi rini khani ni advice ni ri loko ku ri ku mandisa i ku nyika problem yana ka simangele huma ka xi xa ni karhele xo munhu mo ka n'wi ya advice ye khamiti